Ekitabo kya Nabbi Isaaya essuula ya 22 eby'okutiisa Abayuda ahabw'obushema bwabo. Ebi Nabbi yahanwire aha ruhanga rw'okwolekerwamu. Mbwenu biirota n'abantu bawe boona. Kamuri aha mitwe y'amaju, iwe rurembo rwijwire oruyombowe orujagariire orurikwesiima. Abantu bawe abiisirwe kabatiisirwe na rurara kandi kabatagwire ha rugamba. Abategyeki bawe boona bahungiire hamwe, bakwatwa baterwineho. Abantu bawe ahu bashangirwe hoona bakwatwa, n'obarabe babiire bahungiire hare. Nikyo ngiriire nti munyeho amaisho, mundeke ndire munonga, muterusya kwenda kummara obusaasi obunye n'aha bw'ihanga ryangye rinyagirwe. Ahakuba n'eizooba ery'okujagarra ery'okuribatirrirwaho ery'okushoberererwaho omu ruhanga rw'okwolekerwamu erirugire ahari Mukama Ruhanga ow'amahe ery'okushenyeraho engo z'amabaare kandi n'ery'okuborogyeraho nibatakira ebungo. Aba Eramu bahagatiire emitana biija n'ebigaari n'abarikugyendera aha mbaraasi n'abakiiri bashohoza engabo. Empita zaawe ezirikukira obulungi zijwire ebigaari n'abarikugyendera aha mbaraasi babambiire amarembo. Yaihaho ekyabaire kikingiire Yuda. Ahari ery'izooba mukata amaisho aha by'okurwanisa by'omu nju y'ekibira. Mwareeba emyanya y'omu rugo rw'orurembo rwa Dawudi eshenyukire mingi. Mwateeranira hamwe amaizi g'omu kiyanja kya Ifo. Mwabara amaju ga Yerusaalemu mwagashenya ahabw'okugumya orugo. Bwanyuma amaizi g'omu kiyanja ekiira mwagatimbira iziba ahagati y'engo zombi. Konka timwijuka owakozire ebyo n'obu kwakuba okweta aha waateekateekiriira kubibaho. Ery'izooba Mukama Ruhanga ow'amahe akeeta abantu ngu barre baborogye, bamwe enkomborra kandi bajware ebiguniya. Mbwenu reeba n'okushemererwa n'okunanuka n'okwita ente n'entaama n'okurya enyama n'okunywa viinyo nimugira muti reka tweriire twenywere ahakuba nyenkya kare turi ab'okufa. Mukama ow'amahe yanyeyoreka nangambira omu kutu ati buzimazima okutahikirira oku timuri kusaasirwa okwisi obu murifa. Nikwo Mukama Ruhanga ow'amahe arikugira. Shebuna okubingwa aha murimo na Eriyakimu okuza omu mwanya gwe. Oku nikwo Mukama Ruhanga ow'amahe arikugamba naagira ati Iroko oze owoogwo omubiiki Shebuna orikutegyeka eby'omuri nyaruju omubuuze oti nookora kyaha kandi aha oine hooha waaza kwetimbira aha ekituuro iwe orikukyetimbira omu mwanya gw'ahaiguru okeekorera ah'okutuura omu rukiri. Iwe mushaija w'amaani we, reeba Mukama aryakujuguta n'amaani aryakukwata akuhamye akuzongoze akurekyere nk'omupiira akunagye omu nsi egarami okwo niyo origwa n'ebigaari byawe by'ekitiinisa niyo biriguma iwe orikuhemura enju ya Mukama waawe. Ndyakubinga omu murimo gwawe ogarure ahansi orugye omu bukuru bwawe. Ery'izooba ndyayeta omwiru wangye Eriyakimu mwene Hirukiya mujweke ekanzu yawe, muzirike orukoba rwawe n'obushoborozi bwawe mbumuhe kandi aryabishe w'abatuuzi ba Yerusaalemu n'ab'enju ya Yuda. Ekishumurizo ky'enju ya Dawudi ndyakita ah'ibega rye. Niwarigura hatagire wakinga kandi arikinga hatagire wigura. Ndyamuteererera omwanya guhamere nk'enkondo abeere enju ya ishe ekitebe ky'ekitiinisa. Bamuhanikeho oburemeezi bwona obw'enju ya ishe, ab'enda ye n'oruzaaro rwe, ebintu byona ebikye okwiha aha kikopo okuhika aha nywero zoona. Kandi Mukama ow'amahe naagira ati ery'izooba egyo nkondo eyateererirwe omu mwanya oguhamire eryakuuka etemwe egwe n'ebiire bigihanikirweho byihweho ahakuba Mukama niwe akigambire.